Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu siku za leo tena. Mungu ametuamsha, akatupatia pumzi ya uhai na akatujalia tena. Tunasema wacha jina lake liinuliwe. Sababu yeye ni baba yetu, Mungu wetu, mlindaji wetu na mtetezi mwema katika maisha yetu. Siku za leo ni siku njema tena, tunaenda kusikiza neno la Mungu. Tunaenda kusikiza neno la Mungu ya siku za leo katika kitabu cha Mathayo 24:8-10. Na kichwa cha mafundisho yetu ya siku za leo ni mateso kwa kanisa. Yesu alisema siku za mwisho kanisa, nikisema kanisa namaanisha nini? Kanisa ni mimi na wewe. Sisi ndio kanisa. Sababu kanisa iko moyo wa mtu ndo kanisa. Si haya manyumba yenye tunaendanga kukusanya ndani ndo kanisa. Kanisa katika kiroho ina represent moyo yetu. Kanisa ina represent moyo yetu. Ndio sasa Yesu alikuwa anasema siku za mwisho watu wa Mungu kama sisi wa Kristo tutateswa kwa ajili ya jina lake. Na watu watachukiana, upendo itaisha katikati ya watu. Utaona mama na mtoto hawaelewani, mume na mke upendo inaisha. Unaona familia mkubwa na mdogo wamekuwa wadui. Haya kitu yote Yesu alikuwa anasema, tukiona haya kitu ikitokelezea inamaanisha siku za mwisho inakaribia. Ndio leo hiyo kitu zote zinaonekana, zimeanza kuonekana. Wakati sisi kama Wakristo tunaona mambo kama haya zinaanza kuonekana, tunafaa kufanya nini? Tunafaa kukuwa makini. Tunafaa kusimama kuchunga imani yetu isianguke ama tusipotoke mbele ya Mungu. Tunafaa kusimama imara na kufocus kutafuta uso ya Mungu na kufocus kusimama kibeti katika njia ya Mungu. Juu haya maneno yote wakati inapoonekana inaonesha kurudi ya mwana wa Mungu inaelekea. Hata kama hii maneno inaanza kuonekana na kutuingiza sisi wa Kristo katika persecution, tunafaa kujua tusimame, tujikaze, tukue watu wenye tumesimamisha imani yetu na tumaini